أجراون تكثيوين ثكلتا ثغال دغون وكني قد مسلايا شكي ضغونا كاد الماريكان لدغا أين شدن غفراني نكير تسلويت دي الماريكان لكن تزغام لكن ذا بروسيسيوس أفرانان نعم بروسيس إلكتورال ونسهيلا غا إزمان ذي ذوم أو غير تص نوقران يفدو داك كير وسن ثلاثة أمزورون غير تكمل كير ألما دسرو موظفا ألما ذا 20 يناير عند إنزمر أنظر سوذ أنصيف ذنوات أسلواي أمريكان هي اسكاسي بوسكير نبغى نقول ماشي كان اسكاسي تمثيل اون لوسون يمكن نفهم امتى كيتدور و بروسيسوس كير افرانان اكدي نفقاون نا بوسكير انفذور سي انفقي ايدوالا ما كير ثم انو ذاكي امر دحيلاس نتسيقن شنا كير بحريشه كي نتدم تاع ذاكي دي موريال دي كيباك سيني غامر ازول فلاك ازول رشيد تنمير في العرض انو ازول كمال ازول اللي مرا وقد ديسوين تيكوسان اتنتو درديت سميس كمال لكن تون تنومير هذه ترافق هي الثكل سيني كمال ازول فلاك كمال ازول رشيد ازول كيرون ديت ولا اسقسي كان مزوغو غدروحا عمر كتشيني صنظم مليح تمثل كيام كي الحونه كي الشغلات ديال الماريكان ديال السرثيت لا دغا اني شدن غفرانين او يوفان كتشيني خدمات الشغلات كي انت دمسا ونزغب لي خدمات ماريكانيين او يوفان غادي ذا شو سما كيف كيتلحوا الماريكان سود ما دمسان السرثان سوماتا ثمرت رشيد هي امريكان لي زيتازوني دامريك تمرت ثدمسا ثمزواروث دي دونيت مدني ثدمسا ثمزواروث دي دونيت اون كالكول سا بارابور او بي بي شحال لا برودكسيون انتيريور بروت دونك تمرت امريكان تسين تسكواس 2019 البي بي تمرت امريكان يبوض 20 مليار دولار 20 بليون دولار دونك ثمرت سنات لا شين 13 مليار دولار أدا نثمرت للجابون 4 مليار دولار أو تثمرت لألمانيا هاد ثمرت لكندا تساد مكان ويس 10 ثمرت لكندا لو بي بي 1500 مليار دولار انوي كان يون ان ايتا دي زيتازوني ان ايتا مقران لا كاليفورني نتسدم 5 دي دونيت دونك ليتا دو لا كاليفورني اوانيك لا كاليفورني ثدم سينس ثغيب ثمورت الجيز ثغيب ثمورت من فرنسا ثغيب ثمورت لاند دارني جوست بور رابلي لامبورطونس دي زيتازوني داغن امكتيحو ثوكدوث دي ثمورت امريكان ماشي كنتيحو دي سمورا النظام ادنو غاي دي سول تاكين في السيستم كين لي غرون الكتور ايتترا دونك تامورت يقوان داغني دينا سي ساكري لا كونستيتيسيون ماشي ثمن دوت ماشي ثمن دوت اي تبدين يا لا سكواس ايتترا دونك سا ميريت لو موند اونتيي ماتينا كي تفراني سمورت امريكان tous les œufs du monde entier sont braqués donc sur les États-Unis. تورا نعرض نفهم لا ديفيرونس يا ان سوفراج يونيفرسال ديريكت او كو لي سيستيم دي غران زيليكتور دونك ان سوفراج يونيفرسال انديريكت هاد نوغاي تفاصيل دي سولتين اصلا كان يوث قبل الزيغان كمان غادي ديالنا مسلاي كما كان يديك اول نطيد ونرتي دي تزواران في فرانين ديال الامريكان ذا سيرو غوزيفن وريف دويا هيك في الدنيا كان دي تزوارا نا سلسله تاع مزوارو نونفير يتكمل لما 20 يناير مشاو خلاش تكير غوزيف مشوار شكور لان اني منقر امازوارن نا لي كانديدا امزورا مازماتين هنا كيكير لي بريمير ايتيلين ذو اني منقر امثاوا اغلناو نا لا كونفونسيون ناسيونال لكن لانسين كبار نمقرانن كبار ايدوذان كبار اماكداين كل يوم ادي فرن زاخليس وين اي مثلا وين اي هضرن سيسم لو كبار وين اي ذا مزوار او يفن اتصامد في الحوك البونسيسوس كي سي تزوارات تنميرت رشيد دونك كا يدنيض لانسين كبار نمقرانا دونك لو بارتي ريبوبليكان كبار ايدوذان البارتي ديمقراط دونك كبار اماكداي المشوار يبدو دونك سي لي بريمير ما هي لي بريمير هي الاكبر ادبدن 5 6 7 au début بدون une dizaine ou une quinzaine de personnes à يبدون donc ثفراني نقدر ثينغورا ما هي البريزيدون سي سون دوزيام موندا دينا وتيتر لي بريمير دونك ترامب سي سون دوزيام موندا نسا يوغاين ما يبغى
ما يبغى اوباما اسمه كان يخدم الدوزيام موندا يبغى دونك il y avait pas de primaire et le parti démocrate mais le mandat ينسم زوارو il y avait des primaires donc même Biden il était son adversaire donc il y avait Hillary Clinton etc donc c'est qu'il تاقي ويخدم les primaires c'est le parti démocrate c'est le parti de Biden donc بدن 7 8 après تنقسم مي ما بدن وتبدلنا راه بدلنا في لي ميليتون سن ما تروحون على لي زيتا سيوانا كان donc le mois de janvier c'était Biden il était troisième quatrième c'était Sanders qui était parmi les favoris etc après je pense c'était la Caroline du Sud du Nord que Biden sa campagne a été boostée donc si le mois de mars il y aura une scène il y aura une دمزوارو كبارينس Donc, c'est une leçon de démocratie. ما تويا مكيحوني يخبار يسموت أمريكان أم كيحوني يخبار يسرا تمورا الأفريق نا يسموت نا نكونيا يخبار يسموت أمريكان وردنا راه فيون ورقاز. ورقاز ني غادي يقيم سكوس ما ديا يكبرنا اسمع ورقاز انت يقيم من الشاف هذيك سوني سي هو غادي يخدموني سي هو نو الأمريكان ماشي كاين. هذا يخدم يوان أديباد ما يخسر وين بايدن ديجا يبدد. Plusieurs fois, mais il est toujours démocrate. Personne ne sait. C'est une autre culture. C'est un droit, c'est une culture qui pousse les gens à se présenter, à avoir de l'ambition. Donc, une petite association de quartier. Le président, même l'association, je ne sais pas. Alors que les américains, c'est une autre culture. ترى يونان بيل كلينتون يخدم 2 موندا يروح ثاني ليستوار الوغ لان وقاد دي سمورتنا لان بريزيدون دو بارتي 90 مازال تناقي en 2020 sont toujours là دونك كتوين لا كولتور ماشي كيف اوباما خاصك المزي مثلا زاين يروح لاباج نينس خدام دونك ترى ادفدن سي لي ميليتون كي ديسيد ابري لي ميليتون خدمن ils vont voter des délégués après le mois de juin, après le mois de juillet, il y a une convention. Il y a des votes où il y a le candidat de l'autre parti, que ce soit le Parti démocrate ou le Parti républicain. Donc, c'est une leçon de démocratie dans l'organisme américain. خاطر ماشي ديك بارن تسامور تيجبنا في ورقاز تسامور تيجبنا في لي انستيتيسيون في لي لوا في لومبيسيون داغني خاصك كنا قياد كيونو كبار زمرك كتبدا ومعنا وكرقمغار انا فما ساندرس اون فوا يخسر يدا كذا سميت اكد بايدن خاصك هيلاري كلينتون سميت خسر كونتر اوباما ديال اوباما سوغا مينيستر دي زافير سترونجير سوغا تسمى غير في خدمنا كني يصاف ترافاي اونصومبل Ça, c'est une leçon. Oui, du fan des smurts le croyait. Il y a quand le mode des leçons psychologiques. خاصة كن مخالف تكتيوين من زمان نخدم كني مباغر مثلا ما الدنيا كتشدوي الناس تخدمي كوينات etc. Donc ça, c'est une leçon démocratique. Il y a quand je t'ai dit que c'est ça. Parce qu'on ne peut pas construire des institutions économiques si on n'a pas cette culture de travailler ensemble, etc. Donc c'est très très lié. Mais si c'est ça, 20 000 milliards de dollars. ثمورت لاشين سنه مليار 300 habitants تسقاد تسنات 13 مليار دولار دونك سي الجيني الجيني ياكي يتسكما صايد سكوبار يتسكما صايد سي لي انستيتيسيون اش كنقارن ثموت نتنكا ما يمكن جري ما كنقارن انجليزيه تدو على كامل كي دينا عمر دس سيدت ثوزرت تسرثانت dans la durée de vie politique nous certains un politicien ذي المكان وتديباسي يرا 8 سكواسن ماشي كاين يدرد يمسلايد غاف ثموثنا ماشي حاجه ثموثنا وغادي فرنسا تولى نون بوليتيك ماش فام ميتيران نا شيراك نا جوبي نا لوران فابيوس زعما قيمن لو بان قيم واحد 30 سنه دونك اشي جان شكي غادي اللي كمال هذا شي جان باللي ما كان ذم ديال ام قران تغذوث ذا شنو جان غاشي كتوليني شي ضرون ديال الامريكان هكا رشيد ثغذوث الامريكان زمرسناني باللي c'est une démocratie libérale donc il donne plus d'importance à la liberté de l'individu et par contre que si on va prendre par exemple le bloc de l'Est soi-disant
il parle plus de la démocratie populaire. Donc, américaine, c'est un peu une démocratie où l'individu il s'amchanise, il a toute une liberté. Et peut-être les inconvénients américains, il faut dire aussi qu'il y a la finance. Il y a la finance, donc ويديك نيلان زمرن ادفغن ادفريرن par exemple ça soit le parti démocrate le parti républicain ويديك يسعى les moyens mais ونولي يسعى les moyens il faut dire la vérité il n'a pas de chance وكان الدفاع donc c'est pour ça que c'est américain il y a toujours cette dualité et donc la تقدوث نسن تبنى sur cette dualité et ça remonte loin dans l'histoire à خاطر justement, tout est basé, il faut de la vérité, sur la question de la finance et des moyens. Juste je voudrais dire par rapport à la question de la Convention nationale, c'est que nous, justement, le candidat, il a dit ce qu'on appelle le co-listier, donc c'est-à-dire, il formé for de président, donc il a son vice-président, et il votait فلاس سنين خاطر ما لا يون بعد après il موت ني ريتريس quelque chose le vice-président il est élu donc il a le droit d'exercer la fonction autant que président مشان وين نروحون il n'a pas pu ce soit continuer d'être très malade ni يموت ni ريتريس quelque chose تنميث كمال ادوار لا كامر ثن كمال يفكد افروي كان كي احريش سجل ابورتي سو سي كافرانان يقلان ماشي لاني سهلا لكن خاصه طري كومبلكس او يفن وكيل دي سوير تدويل تاكي بوساكي نان نسكاسيا كي وكاع تتصمد وكاع كتش كمال تزوارا نسقسيو مزوارو ذاك لان 50 يوناك اوكي يوناك لي زيتا 48 سن قناص اللي وينرز تيكس اول ما قيمه سين سعنا كنيا اكسبسيونيلمون ماين واقيلا تصيد نبراسكا سعنا نبقى لو بروسيس بروبورسيونيل نبقى بروبورسيونيل او يفنا اختي تصامد ماشي نروحوا نشوال اوكي دونك 50 لي زيتا دونك 50 يوناي دونك كادنا سي ونا يربحن ايون لا ماجوريتي دي لي تانير اليوي لونسومبل دي غران إليكتور شحال لي غران إليكتور يقلان كحد يفرانن دونك لان 538 اشي 1538 يمكن الضماد شحال يقلان ديال السينا شحال يقلان ديال لا شامبر دي ريبريزونطون اي من قال لو كونغريس سنتاكي لي شامبر نعطور فاتين قانس لو كونغريس خامين فوالا دونك يا 538 لو سينا يا الاواني يساسين peu importe le nombre d'habitants. Okay. L'État de la Californie, le Texas, c'est des États à Tassim Zlarglan Nixon, c'est un signe. لكن يقول لي مشطوح كمين نعم مقام كاليفورنيا دي سعودي. Voilà, le Vermont, Glan Jagé, مشطوح, c'est un signe. Les sénateurs, l'État de la Californie, l'État de New York, la Floride, l'État de Mukran, c'est un signe. Donc c'est une forme de démocratie. Les petits États Yagé, c'est un la Chambre des représentants, la Chambre basse du Parlement, donc c'est 438. Ougadagui à l'Hsab l'Imzda. Les grands électeurs. Par exemple, américain c'est 538, donc 538. La Californie, ça, je pense, 54, 55. Un grand électeur de l'État de la Californie, il représente à peu près 750 000 habitants. Voilà. Machin, ville Vermont, pas loin de Montréal, il représente à peu près 160 000 habitants. Donc c'est une forme de démocratie. Bachir, ils ne disparaissent pas. Donc, ce n'est pas une voix. Un vote, une voix. Mais je sais qu'il y a une fois, une fois, il ferait après, parce que Zara, la majorité.
On sera des éternels minoritaires. Voilà. Alors, il y a d'autres démocraties dans le monde parce que nous connaissons France, c'est ce mode jacobin, et puis c'est le mode le vote à voter nos collègues etc. Il n'y a pas de région, il n'y a pas d'équilibre, etc. Il y a beaucoup d'États dans le monde. La première puissance économique dans le monde, les États-Unis de très loin, il y a le point. Donc il y a 538 grands électeurs. Il y a 48 États où il y a des غاسولما ديال الفوت كي كاين المدن يفقد يون دم زوارو ما الا لي غون زيليكتور و دي فادم زوارو يتعدى يا لكن ذاك تيفانيني عدان كلينتون كذا مسا كلينتون كذا بصح غاس مسا كلينتون كيف حنا واقيلا مشى افغان انك يبقى حنان جان ترامب تيقعدان هكا وي وكي 4 سنين يادان هيلاري كلينتون تغيب ديال الفوت بوبولار انه قال الفوت بوبولار تغيبت بريس 3 مليون دو فوا اش كيش وهمان جوستومون سي سا تغيبت 3 مليون دو فوا مي ذنتي قاعد شفيغ الى يون نغمست ان جورناليست فرونسي روح هكا كاع يون بارتي ديموقراط ان ريبريزونتون ديال البارتي ديموقراط جاي سيف ثيمسيرت وهذا يرومبيون سانا كاع يرومبيون فرانسيسون سانا كاع كومبلكس جاي c'est un maghrébin, c'est une SMHK, normalement c'est le vote populaire, etc. Et normalement c'est Hillary Clinton à Yadin. Oui, c'est le Parti démocrate, donc donc ils s'attendaient à ce que c'est les recours, etc. Même qu'ils se disent, c'est les Américains, mais c'est français. C'est qu'ils خسر. Alors donc les règles sont comme ça. Achimir et ثورة ترامب c'est presque la même chose. Les États-Unis يقربح الشيطاح ثورة روح الناس. ام لا فيرجيني تروحاس اتسيتيرا يخاطر وين غادي يزقن ذا مزوارو. Par exemple l'état de la Floride. Il a 29 grands électeurs. Atsafot Biden, je pense, il peut de 47%. Trump 48, 49 parce qu'il y a un troisième candidat, c'est 1, 2, voilà. C'est que 48%, 1%, les 29 grands électeurs sont Arsène Zouarouni. Et c'est pour ça que Trump sera RSG, مثلا شحال بوسان مازال il n'a pas reconnu parce que سوقايس ذاك ما كانش كان يثيغيب dans les États comme l'Arizona, etc. RSG وراد يتبان c'est-à-dire le vote officiel on sait وراد يتبان لك نيا mais machin l'avance de Biden donc ça lui permet quand même de gagner les grands électeurs. L'ANSI les États où il y a la proportionnelle donc il y a 50 يوناك دي سمورت امريكان يدوكلان 48 سنه قارناس سيزيت وينرز تيكس اول سيتادير وين غادي يزقن مزوارو هذا يويك لي غرون زيليكتور لانسين وكي ليتا دومان قلنا داغن با لوان دو كندا اكود لو نيبراسكا وكي داكي خدم لا بروبورسيونيل كامزيات دونك سورا ليتا دومان سنه 4 غرون زيليكتور ثلاثه يبوسن بايدن يون تيوي ترامب اكود نيبراسكا جو كروا ils ont 6 خمسة يبوس ترامب يون يبوس أرتوران يبوس سميث بايدن سي لي دو سيل إيتا يخدموا لا بروبورسيونيل وباقي أي نظام كلي وين غادي يزقنا مزوارو نتايا وين سميث نتايا وين الفوت هادشي مين دي فوا لو فوت بوبولار il n'est pas ou disguerre avec les grands électeurs parce qu'il y a des États peuplés, beaucoup plus peuplés que les petits États, la Californie, etc. Où en général ils votent démocrate. C'est une façon d'équilibrer voilà. les décisions au sein du peuple. Donc, ok. Justement, on va devoir la Kamal, كنت كنتكلم زيك دوك السهم ممكن يقلحوا وبونسي شكي افرانان اني منقر ايوناك انتاج جاجلت نا سوينغ ستيتس زي شو تكا سوينغ ستيتس سوينغ سي دي بالونسوار فوالا تاج قناه تقبيليه تاج جاجلت اوكي صح هكا وكا صح هكا وكا دونك يا بوبري 15 ايوناك ودي بنا الفوتنسين وكذاكي لي كانديدا ا ديفيدن وكذاكي خدم لا كامباني الكتورال تاع سي انفستيس بوكو دارجون بوكو دو طون ايتترا اشيمي اشكو يونا مليتا لا كاليفورني نا لا كوت ويست نا لا كوت است وكي فانت فوتين بور لي ديموكراتيك خبره ماكداك la Californie, l'État de New York, le Maryland, le Connecticut, وكذا فانن بلي دونك هذا يروح عارضين ترامب يزرع ودي توا الشمع
la catégorie, tout ce qui est bleu d'ailleurs, il va bien voter pour les démocrates dans la côte est. Le sud en général, il vote pour, c'est des conservateurs, ils votent pour, voilà, ils votent pour les républicains. Mais l'un des swinging states où c'est 50-50, etc. Donc, Ahmad Noyer, le Nevada, l'Arizona, les États les Grands Lacs, le Michigan, la Virginie. Donc, donc c'est pour ça que les candidats, ils investissent beaucoup d'argent et de temps. Et c'est pour ça ils déterminent l'Ingoura, ils déterminent le vote فلسن. C'est pour ça qu'ils قارن swinging state. Donc وريفانرا واتنيا وين. Les Américains ils votent le mardi. Le mardi, ce n'est pas une journée fériée. Le Canada, on vote le lundi en général. C'est une journée de travail. Achimit vote le premier mardi du mois de novembre. Ok, ok. Voilà, c'est pour des raisons historiques. Les Américains, c'est des pratiquants. Donc, تروحون على المسجد تروحون على l'église يمرني عشان تصير سوذرين etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a الاثنين رحنا voter ثمريت باش pour être sûr comme quoi le mardi voter donc c'est le حد voilà يمرنوا يشطنوا بيلات etc. donc et pour ne pas rater la messe aussi hein, donc à l'époque donc c'est une tradition mais c'est pas une journée chômée payée donc les Américains خدمان même dans le Canada nous connaissons voter lundi les gens خدمان etc. voter samedi voter par anticipation voter sur la poste. Et c'est pour ça qu'il y a les États aura donc le dépouillement aura parce qu'il y a des États qui on accepte les bulletins à dire 3 jours après, surtout avec la Covid, il voter sur la poste. Il y a des États, le Colorado, je pense, qui 9 jours après. Il y a la poste, comme quoi voter avant le mardi, mais si pendant 9 jours après, on va le comptabiliser. C'est pour ça qu'il y a un petit, c'est pas du retard. Il y a des votes électroniques. Mais je pense que c'est pas encore appliqué aux États-Unis. C'est pas encore appliqué pour des raisons peut-être techniques, etc. Mais il y a le vote électronique, je crois que ça va être beaucoup plus simple. C'est ça. Mais pour le moment, c'est ce qui se passe. ثورة مازال يلزم الحال ماشي جو بايدن يفهم السلواي انما نرجع ماذا 14 دو جانفر 14 عندنا اديفان لي غرون الكترونا افرادنا كيم قراحنا اديفان دا شو مهدي لا الفوت نسنا هكا نزبد لنا كان على نزبد جو بايدن سوريا دانا مازال. C'est-à-dire le 14 décembre, justement, les élections des grands électeurs pour élire le président, on peut dire de manière directe. C'est-à-dire avant, c'était, on peut dire, suffrage universel indirect parce que ils votent, fouidek dévoté le président. Parce que votent, fouidek Amérique fait une procuration, ils voient qu'ils dévoté, fousslouay, ils défend. Donc le 14 décembre, logiquement, où il y a plus de 270 grands électeurs, logiquement, le véritable problème de Trump et Biden, justement, Trump, il veut remettre en cause, par exemple, ce qu'on appelle le vote par correspondance. Donc, là où il vote par courrier, donc par correspondance, à la Covid, la pandémie, donc voter par correspondance, donc par courrier. Donc après, justement, ça dépend des États. Tant de jours après le scrutin, etc. etc. Et Biden, il souffre de même, il parle de voie légale pour remettre en cause, justement, le vote par correspondance. Par exemple, l'État de Pennsylvanie, ça a 2,6 millions de bulletins par voie de la poste, c'est-à-dire soit 10 fois plus que d'habitude. Donc c'est pour ça que c'est-à-dire Trump il sur ce genre d'aspect, il voit que
de réduire le maximum possible de voix et Biden, il soi-disant, il a sur ces questions-là, et c'est pour ça même il y a la fraude. C'est-à-dire, imaginez, aux États-Unis, on parle de fraude, même si peut-être qu'il peut y avoir des irrégularités, mais on ne peut pas remettre en cause, on peut dire, les élections sur son aspect général. Donc, c'est pour ça que ça pose vraiment un grand problème pour la question, ce qu'on appelle la transition, un délit, la passation, l'investiture le 20 janvier. Donc ça pose vraiment un véritable problème. Et d'ailleurs, Trump, il a fait démissionner le ministre de la Défense. La question qui se pose, c'est que ça pourrait vraiment être un peu grave pour les États-Unis. Imaginez qu'il va s'entêter, qu'il refuse cette passation-là, il aura la force derrière lui. Là, ce sont des véritables questionnements. Et c'est pour ça que justement, il y a même des appels, même de la famille républicaine, Agnès Trump, il fallait reconnaître ta défaite. Donc, on veut dire, on vit des moments un peu délicats et uniques. Et d'ailleurs, certains qui se posaient des questions sur justement peut-être même sur la psychologie même de Trump. Est-ce qu'il n'a pas quelque part une personnalité de quelqu'un qui est un responsable politique d'un pays africain, un pays dictateur, etc. Le fait qu'il veut s'imposer, il veut vraiment se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Voilà, donc c'est vraiment un questionnement sur la démocratie américaine. D'accord. تنمية كمال الدولة ما ضعوا أعظمها أسكو نزمد ندير كي نضع ترامب إزمة يوضع الفغيس avec toutes les confusions qui est est-ce que ça a une chance لو كانت اللي مش طاحت باش كني ياخذ الحساب أطاس c'est-à-dire يقالون تموت أمريكان سي في كازر في وكنا يخدم دي ركور les États-Unis c'est un pays de droit donc نتساع يسا يبوكا توثان يسا les avocats etc de son parti خدمن des recours la majorité des recours ont été rejetés et la justice américaine c'est une justice ماشي التليفون يسيحوا c'est une justice neutre donc خدمن ils ont étudié et خاطر قد فكرت تثبوت comme quoi il y avait des dépassements etc قلنا comme quoi les états un dernier زرا دي خسار ام لا بنسلفاني إزرا c'est la Pennsylvanie إزرا ثيمدينين اللي ورا لي ديبويمون ام فيلادلفيا إزرا وقال نتفوتين pour les démocrates الناس يقار حبست par contre l'Arizona il était deuxième mais mazal y aura le dépouillement parce que c'était un vote en sa faveur. D'ailleurs, la semaine passée, Biden il avait 70 000 voix d'avance de l'Arizona. Il avait 15 000, quelque chose comme ça. La différence s'est réduite. Donc c'est au cas par cas. Macha donc il était rejeté. Et je ne pense pas comme quoi tu auras même le parti républicain. Même George Bush, comme quoi les élections à dette. Ça, c'est une autre différence. Donc, les États-Unis, des gens de ton parti, et non. Les États-Unis, il y a din avant. Même le maire de la Pennsylvanie, il Trump a un tweet, le vote il y a etc. Non, comme maire. Alors, le maire il a fait face au président de la République. Un juge avait fait face au président de la République. Il gagne le premier semestre, il les enfants nés de parents immigrants, etc. Il y avait un juge qui a arrêté une décision d'un président. Donc, moi, je pense que, c'est un avis personnel, je pense que la transition est parce que l'Américain, c'est un État de droit. Trump, c'est vrai, il est un peu spécial comme président, mais parce que l'Américain, les institutions. Voilà. Et je suis sûr et certain, d'ici 2-3 jours, il va reconnaître sa défaite. نزاد ثقرا نتدويل تكي فكانت نكفو كان كي سولا نقاونون وانتون ذا ولا نقابو ذا تسير كمال اول كذلك ترامب يسعى كثير موافل تكي ولا يتفاوت كي توافغي وين اسم كيد يانا بوتفليقه ديال الجزائر فيها ساتيت ماشى كونتريمون بوتفليقه لا تذاكي كي دينا عمر لي زانستيتيسيون يحبسنا لي فران
اشكو اكيد الناس تودوس تغصى مليح ذا شو ذا ولي كان نقاوا فاش Quelque chose de dernière justement, la différence qui existe justement في موراي تقدوث غار كل ثمور تسعى sa spécificité, on peut dire, sur la question de la gestion et même de la conception de la démocratie. Il y a deux grandes conceptions. Américaine, il s'inscrit dans la démocratie libérale, donc il donne plus de liberté, mais en même temps, justement, c'est un pays d'institutions. C'est ça la différence. Même quel que soit le comportement de Trump, mais il va être freiné par des institutions, ça a des contre-pouvoirs, ça a une justice indépendante, etc. Donc c'est ça ce qui va permettre justement de réguler, même s'il peut créer des problèmes, il peut pousser le bouchon un peu plus loin, etc. Mais il va être freiné par les institutions de l'État, parce qu'il mérite justement à ce que les États-Unis soient affaiblis par ce genre de comportement et de déstabilisation. Parce que justement, cette phase de transition, de passation de consignes pourrait créer un petit peu un problème, et ça donne une mauvaise image aux États-Unis, peut créer des cas, des précédents, donc ce qui ne donne pas une bonne image des États-Unis. Mais je suis convaincu que Trump justement va finir par céder, parce qu'il y a des institutions qui sont plus fortes que les individus. Contrairement يتمورن جوستومون ام الجزائر يتمورن جوستومون اللي بنان في لا ديكتاتور في لوتوريتاريزم تبنى في مدامن ils n'ont pas la culture d'État, et c'est ça justement la différence. Les États-Unis غاريش يومدان ميداشو tout l'entourage, toutes les institutions اديلينت ادبدنت الواحد للدروا واحد للزرف تعلمي كمال دوار فوا كاما اولي كان كاغو غادي ليا ذا شو تنقضينا هات ومسلايات فلسطين دينيات لو كان وذا شو تمسيرين انزمر اد نجبد سي تو ساكن امريكان اثمورنا لدغا ثم في القبائل هكذا الجزائر سوماتا كيكيا ثم زغا سوماتا ثنبرت رشيد دونك لو بروسيسوس هذيك باش يكمل البروسيسوس دونك لو 14 ديسمبر لي غران électeurs كاع فوتين مي سي فريمون سي رار هاد الفوت etc. Donc, voté le 14 décembre, leur dépouillement il sera fait le 6, la première semaine du mois de janvier, et le président sera assermenté le 20, aux alentours du 20 janvier, à Yoraï Biden. Voilà. À Yoraï, sous le monde de loi américaine, c'est là la période de transition. C'est que normalement, sera Biden avec l'équipe UNES. l'équipe بدي تسوج ديما سي اكاديميه او ترامب بس يساوي دايور ناس اكاديميه etc. Surtout tu on vit avec la Covid, c'est une période quand même très très difficile. خدم الواحد هذه قبل فراي كذا قبل ترامب اما لا بدي قبل باسكو كان دينا كمال à un moment donné même كبرينا سنين سركديماني ثمورت امريكان اتساعدين avant tout. C'est pas comme ce qui se passe comme ديال لا كوت ديفوار سورا على وطرا ثاني بدا ديك الثيس ثلاثه نتسال فما سمين كنو نتاكو اسم الاكس بريزيدون لا كوت ديفوار يا دي لا كور انترناسيونال روح سبوط على لا غار سيفيل مي يخدم ثمن داوت انا كنخدم دو موندا يخدم دو موندا نقا يجبد ديما ناس ابري يوغاي الكونديدا نيديف كانت يوغاي يموت والمزرعه ماشي يموت ثاني بدي ديك ثيس ثلاثه يعدى راسك كان ثمن داوت تنسي يبدي ثمن داوت يبدي لي على سن وتارا بيست ان انتيليكتويال يرى فرنسا دايور ميم سام توتي ستارو ميس دايور مي سي سا لا ديفيرونس يا ان ايتا لي انستيتيوشن et une république bananière. La plupart des Moura l'Afrique sont comme ça, par d'autres rois, le Ghana, l'Afrique du Sud, etc. Alors, s'il y a c'est des républiques qui s'adinent avant. Thimsirine, عاد نخدم سي قبل ثمسيرين تو تقصير يسعى زاليس جو بايدن يسبد تام طوثون اللي هي دوريجين امريكانيت هو يفنا ديني طوال فنش بصح ثقي بس يفيك الثم زواروس يفيك الثم زواروس هاتسيين اون فام ثمطوث فيس بريزيدونت دونك هي مرت اللي ثقي يفيك الثم زواروس اي ثمطوث ثقي انت بس تاع جامايكا اما ستاهم ديوث
ثغرة دي مونريال ليكول سكوندير ثغرة دي مونريال دي الوست دو مونريال دونك ثيكلت ثم زواروث ديال الديسكور الناس يدنا كاميلا دونك اريس نك باللي يماس جوج دقار قارز يا قرا تكفو كان دوني ثيم يا قد كميل c'est une première étape donc نتسات كوالا نتسات يوغاي ديسي 4 ans اتوغاي présidente donc سورا le vice président d'ailleurs même Biden il fait sa tasse ومكان باسكو نتا مقار شويه ديال عمار دونك ازمر البارتي ديمقراط نتسات ديفدن dans 4 ans comme présidente, elle serait américaine qui a des origines quand même afro-américaines, en même temps si l'Inde. D'ailleurs, même le Premier ministre de l'Inde, il a félicité, etc. Il a dit comme quoi elle vient de chez nous, de Montréal, même l'école secondaire de Tharas, quand même les présidents, etc. Elle a inspiré beaucoup de monde. Voilà. واللي كان كاعو كيفيدنا في التمثيلين زبد نجبد سورة تمثيلين تيقاس تزويلت ثمقات في تمثيلين تمورت امريكان سمعوا ولا كان تمثيلين تمورت امريكان تيدنوزو سكابارن دونك سي دي بارتي يق ادبدو سكابارن يق ادفكنا الزال la différence d'opinion même au sein d'un parti. C'est pas parce que أني يجيونو كافان يجيونو موسو أن تخميما كل يوستيكلت ماشا on va encourager ça. Et ça ne veut pas dire qu'on est des ennemis, etc. Nous allons ensemble. L'Amérique américaine, c'est venu à faire le droit. Donc, ils sont là, les lois. Ils sont là, mais ce n'est pas du papier qu'on a fait. Il faut les respecter. Et ça, il y a un élément de succès, mais c'est ça qui veut dire qu'on a fait ça. Nous connaissons, même les سموت القبائل, il faut dire la vérité. مازال ساعة ساقي ولا راه تقدر السنة. داير اسمي روح مير عبد القادر روح سموت القبائل الناس نكونوا سارة زعيمة كاع ما ماشا زمان ديال سي 90 دي سار داكيا اكشمان غير السوساكين الزعيميزم اتسيتيرا يندو ياق ثورا غاشي نحفظ لنا دينين وهذا نسنيا ونتبدا راه كان فيون وركاز انا نبدا في لي انستيتيسيون يوكلني ثلاثه مسان تموت القبائل ادي فراري باسكو هادشي ما خدمني عاد شي تسارتيس C'est pour des raisons très simples. C'est la première économie du monde, mais c'est des institutions très fortes. ثاني ثامبا ثاني كذا كذا سلوكتيك وتصامد ديك وكيكيا أم كيت الحوس السرتيت الباقي كان وتلمي كمان كشني زغنيا ويثي ذي توالين كيكيا سلام سعدام تسجيل تكيان تين يكون يعجبن نبودكم كيتلحوا ثموت الامريكان زبوين شدن الثرانين يسيان مليل كسكسي نظام دينا قيمه دي ثلويث